Sarap ayaldo kabalen, oy nita na naman king kaya katamong programa, nungnu ka rin, bida, tamong kapampangan. Ating kaming kay, uling, kapampangan kami. Ning Marso, pag masusyan tayong bulan mi po, ikaming kebabaynan. Laganas talang ibida, ren kabalen tamo o kabaro tamo aginulis lagyo, king bulong ning kasalesayan. Pegumpisan tala karetang kebabaynan, ameni muna king miyaliwang larangan keti mabilog a bansa. King pami katago na ini, deng kebabay ng kapampangan na mitmong tepangan at mekisan metong asinaw king panauning revolusyon, ding kanakong taludturan. Pagitang minuna, ren kebabay nan, tuturing dalamong may naampong pambalemu kanu. Ing era balu, lakwas ding Kastila, na ren kebabay nan kanita, didiskarte na lang sumaup kareng revolusyonaryo. Ren kebabay ng kapampangan na meging parte ng revolusyon, keraklan masanting na lapami biye-biye. Makanyan man, likwanda, inkomportabling kabilyan, para king panga makabalen. Netong kareng meging papilda, ing pamanulo, ampong pamanyese, kareng menga sugat a revolusyonaryo. Kalupa ng Felisa Dairitsinyan, ning siyudad San Fernando. Kaya ba kareng pagmaragula Fernandinang mitmong tapang, inikulasa Dairit Panlilyo. Ing kayang sika na nalub ing sangkan, bang kanita matibag ing revolusyon keng parti ng iti ning bansa. Selubungan de i General Antonio Luna at pinigil de inyang balakan ning lusuban i General Tomas Mascardo. Iba't ting balen bakulod neman i Praxedes Fajardo. Menuluya naman kareng revolusyonaryo ang gaking megiyang pamuntok ning Red Cross Pampanga Chapter. Matapang nemang megpakalat propaganda material si Adriana Hilario. Iya, ing kaduang asawa ning bayaning Kapampangan ay Tiburcio Hilario. Maragulya naman kanumeging donasyon king revolutionary movement, inyarugume nga luluya. Aktibo naman keng grupo dareng sasaup ampong Mamie Pinansya king kimutan, ing kabalentamong Felisa Hizon. Ing kikilala ng Kapampangan Florence Nightingale ay Marcelina Nepomuceno, ametong kareng minunang nursing graduate a kabalen. Sinaup mo namang manyese kareng revolusyonaryo, inyang makyabe yaking Red Cross. Ichidora Salgado ning siyudad San Fernando, bistamat makwalta na at nakala negosyo, mea kontento king kampanting pamibye-bye libutan ning pamagari dareng Kastila. Megiyang silence financer ning revolusyon, nung nuka rin, maragul a pera, ing kayang dinake. Ding mikapatada konsolasyon at inkarnasyon singyan, manggaman, maselan at baludang makatayain karelang bye. May kisan metong lapamurin keng pamanayi, king bandera ning Pampanga Battalion of the Philippine Revolutionary Forces. Kikilala na namang greatest financer of Hilario patriotic efforts in Matea Sioco. Eya mika kunong memye mga ragulaulaga, bang kanita misunduing pamaglaban para king kalayan. Keraklan kareng ayap sa akong bayaning kebabay ng Kapampangan, nung lalawin tamo masanting na labye. Makanyan man, lamiging makasarili. Gilutan ding manyaman na bye at minarapla, king kasakitan at maskup akabilyan. Uling at king daya at saluda, king panga makabalen. Dakalabayaning lalaki man o babae, ing emilis talagyo king kasalesayan. Inya, sigurado kong, aliwa mo ding ayap sa akong lagyo, ding matapang amek yagum king kimutan para king kalayan. Inya nga kupit, itamong kebabay ng Kapampangan, tandanan tamo. Alitamo mo maporma, mapagmaragul, nunelay tamo ding mga tapang ababay. Inyay kulisak tamo, ating kaming kay, uling kebabay ng Kapampangan kami. Baluko, pidalaring, kebabay nan, ining bulaning Marso, makanyan man, alin ako man managilo. Metong ko naman kareng makaintindihan pong manyulong, keng gender equality o pamipante daring
kilalakyan, ampong. Kaya babay nan. Inya, sopan ko na yung kanakong kumari. King pamukulat king kasalisayan tungkol kareng kaya bay na. Walwanta naman ngeni nung makananula may paglaban din kaya bay nan kaya king bansa. Baka nito, makaboto la. Makabang panahon na rin kaya babay nan, tuturing lang kadwa mo kareng kilalakyan. Metong kareng mipagkaymot karela, king karapatan, ban makapakyabe king pamagdesisyon, kalupa na mo king pamagboto. Isipan nyo na mo, 1907 pa mo, inyang mika inisyatibo, bandinan lang karapatang makaboto, ding kebabaynan. Ing Women's Suffrage Bill, apinasa ng Congressman Filemon Soto ning Cebu. Inya mo, eya, mi paboran kanita. Ating pang tinuking proposed bill kalupa na niti, inyang 1912. Apinasa ng Assemblyman Melasio Severino ning Negros Occidental, ampong Mariano Cuenco ning Cebu, inyang 1916. Bandang 1918, sibukan dareng mapilan na kongresista king Bulacan, Laguna, ampoy Tomas Luna, oning taga ng eya milatlat ing batas. Kaibat ning 3 dekada, manibat inyang 1907. Mika aslag para kareng kibabaynan, inyang suportaneng Presidente Manuel Quezon, ing pamamaya karapatan, bangkanita, makaboto la. Inapse na iti, king kayang speech, inyang September 30, 1936. Katukinan niti, pinirmane ing Women's Suffrage Plebiscite Bill. Inya mo, makakanaking 1934 Constitution. Kalambat na nani. Na, mibiyaya mo ing karapatan niti nung baba. King 300,000 babae ing sumabi na bisa lang makaboto ng eleksyon. King mera pata plebisito, 447,725 la ring megpasyag kaburyan ang makaboto kontra king 33,307 na elabisa. Pauli niti inyang September 17, 1937. Meging legal abotan tinala ding kibabaynan keti bangsa. Metong niya yung Pilipinas kareng mumunang bangsa king Asya, amemye karapatan kareng babae bang makaboto. At ngening banwa, 84 years daneng a-enjoy ing karapatan na iti. Kaibat ng mibening karapatan kareng kibabaynan bang kanitang makaboto, may gumpisa na naman tatalan posisyon king gobyerno. Mumunang diling miluklok king posisyon antimong elected official Elisa Rosales Ochoa ning Agusan Province ang maging congresswoman inyang 1941. 1947 naman, inyang muna tamong ni kababaeng senador ay Jeronima Tumilden Pecson. 1986, inyang muna tamong mika presidenting babae, late President Corazon Aquino. Habang 2001, inyang magiyang pekamumunang babaeng Vice President, ing kabalantamong idating President Gloria Macapagal Arroyo. O hindi pa yung dagdag trivia. Muna tamo pang mika babaeng Supreme Court Justice kesa King America. Banwang 1973, inyang akwane ing pwesto ni Cecilia Muñoz Palma, ing pekamatas a posisyon King Supreme Court. King panahon na iti alitana asukad ing perasan dareng kebabaynan. Pepakit da ing maragod ng kontribusyon king lipunan na agyurang mangibabo king miyayaliwang larangan. Inya, saludo ko po kaya kayo ngang kebabaynan. Happy and meaningful Women's Month po kaya kayo nga.